Asha se ombedi dwuma no KMA asha se omubedi dwuma on say recommendations ana me dey ba no pay wo jatuato na me ka efin ewu Kumasi ho asem no Zuba mo asha se ombetu anamo aboa na saa efin no yetumi ayi edi efri eye kurum se de etie no especially within the Central Business District but when we say yan kasa and yenye papa o yeyan yenye papa ye man penimfo ne bra Facebook be hade KMA asha se one more check dustbins omo the dustbins ACC on say na make am was ACC. I didn't even know that omo be start here yes ade no na omo the dustbin ni ACC kuro mu say na me complain e jatuato mu say o pe ba bi kura de rubber to ade ato a na ye den wonam Kumasi edum ni nasefo no a na KMA minim kura say no pe wo mo hyase aye sa ade no wono ma hyase a wo de ben ni bi ACCCC emiamia ahodo na edwadifo no se ebesi wo mo store anim nti wo mo mpene dabi o chese o man no yenye serious edwadifo no a wo mu gina wo hwe ema efin egu wo manimu a obia nka ho hwe na no otumfo run about die edwadifo no nyina wo ho obia anye fin ne ho hwe KMA tu sa na mo de bin besisi kroma je ye wo se ebesi ono ne store anim dustbin no ketwa no a ye di besi ho no amanfo di eyi ebesi nanim nti omo mpene eno je sojafo no ba begina won se sojafo na wo we wo na aba no eje se sojafo no begina ho bi ansa ne yenya kwanya de asi wo enti yenya adwene ben pa ne kura yen adwene ben pa ne kura yen as nipa yes next to say cleanliness no yes godliness so next to godliness cleanliness say wo sinya mesompa ewo mu a uye nipa wotiwa usi uye kronkron a ahunidie ka ho bi na mo aye pe edu store nanim no a obi beto ade a ehwa ye fi a ewura egumu a wo akora wotimu a wo home efi no ye papa na KMA etu anamo na yenya yesu ekase wo munye omadwuma yie na Zuba ne nkrofo ba anan so no matu anamo no so a eno so asa ba ya asem okromu a why are we like this? Enti pensesan say dadifo no mo so mo mpene ma wo mfansi animu no tuomo nyina free wo if they won't allow ye pese kromu te so wo no mo mpene ma wo mfansi wa tuomo nyina free wo ne pe nkrofo a wo mo be pene me ade asi ho de kromu ayefe fa wo mo betena ho eno de me support edwadifo bia wo be so wo mo mpene emiem fa dustbin ensi animu ho ensi jivra emanfo be ye wo krom no yentu wo mo mfiri ba bi o mo te no because mo kura na ye wura wo sa ho no o mo teta na emu ye adwa no de o ma ye o mo store mu de o ma ye o ba bi o mo ton ade no no ma ja go say twa they are the cause of all these things da ben ye besesa Nhyira 104.5 FM.